Hello guys. Karong adlaw guys, Domingo, hingab po sa akong gabas guys kay si Mr. Mamanday man kinahanglan gyud siya nga mo magpa baid og gabas. Kay importante man na ang gabas sa usa ka panday guys, kinahanglan gyud nga andam gyud ang iyahang gabas. Muna yun si Mr. guys nga moadto ko sa merkado magpahingab og gabas. Arang inita guys, ngiyaw ko sa kainit sa adlaw. Padaw na ko ani mo suod guys. Gaplano po ko ani guys nga mopalit ko og antiuhos guys kay ang akong salamin nga akong gisuot guys di man day sukod. Mo nang gangiyaw ni samot ako ang pananaw og kisdom kay dili sibo ang antiuhos nga akong gidala. Gasukod-sukod na kog antiuhos ani guys sa sud sa merkado. Akong gitistingan gisukod sa kong matag musibo ba. Sibo di ay. Lisod na kayo ang atong tinanawan guys, ug mao joy magkulang. Mao na nga pangitaan na tog paagi nga makakita ta guys atong palitan og salamin. Nakuha na nako nga ako ang gabas guys. Ni uli na po ko pikas ko agi guys, pikas exit. Niya na sa highway ani guys. Diretso na ni sa may tulay. Pasingya na mo guys, mara na ka-video karong adlaw og ako mingon guys. Daghang salamat sa inyong pagsilip og bye-bye.